ono Kevin Taylor na osede ono Kevin Taylor na osede obeji dey obeji discuss social media Kevin Taylor emi say wo da won Kevin Taylor emi say wo da mon kan chance e be se Ghana adam mama nkofo bi di mu adwene di akọ ehye Kevin Taylor na obeka kire mo se ono nu woska ono nu eyeska ni sire Ghana media personals now obi oye media juma Kevin Taylor say obeti ma show mo share video no amon tag Ghana for no because me custom bar me coach my home yamba sabato careful with me. I mean if the way nyame ahira he can never bring me down. One the way na me ni ho me free court to ba me see me cause Spanish embassy and a protocol ka jam eish go and see both sides how they defended you. Nam so dear Asem no so speaker I refer to a no speaker I'm respected in me I won't comment. Of course. What you say I won't comment. I answer I won't comment. But when I'm in come was him here. Yeah, that's all the other people. Come on, have the medical. That also, what's you doing? Yari be dentino. Oh, obey me free parliament. No problem. I want to assure him that, media, the free parliament, I'll live and live good. Me nye obi a me ban ho abesresika. Ko mesisi mi na yi. You should get it straight. Or no this special flight and in nam we are on senia no yenti. Enu ti no fi se Akufuado yes am. Akufuado yes akro no. O wo de okoya mo ban no. So makochi ma ho mi abante mun tag enkwasiafo bi o mo se de yen fese Ghana na mun tag o mu na mun tag Kevin Taylor chimifo no ano. Wo se na atwere wonti Oda for mon ka check Kevin Taylor say ye mu bi no ye ka kire papa Kenya pon say after court case Kevin Taylor account na uji hu sikadi no Kenya Japan won say report na ni picture bi a wafa a wo de agudu hu fi e de akeka nkwasasem oda for social media no me ka ma sem bi ye papa apostle Suleiman or Nigeria. And now we are report blogger be on Nigeria. I'm a blogger an account. Videos or dear go ni wufino. Ya broke videos in sa video no. Ya directing in every sa blogger an account. Na me tie Nigeria ni blogger bako. It is a Ghana blogger sinibi to say Kevin Taylor and na sefo no. Sa ne be mo. Sa mo be di obi ate mo be se obi. Ana mo dia pesika dia. Sani ene mo bekono Kenya Japan o wie court case na blogger bia wafa Kenya Japan picture wo de adi na tem blogger bia wafa Akufuado picture wo de adi na tem ye wie a ye be report mo na na don report mo sa so na Kenya Japan an report page bia wafa ni picture na so wafa no image na de agu no fi wo kwambone so no ese report mu nyina na mom ye konsem no so Kevin Taylor o si de e wa kokoto a o si de ye nyi sika ma social media am say mo Ghana for ni bi especially NDC youth no mo chime dodo mo chenyansa enu ti mo kan bi na Ghana nkoso mo kan bi na o ma ne nkoso mo ye chime mo dodo ye chime mo to the sense sa kwasiampan ni Kevin Taylor we etwo di atem twantro kan sembone gu obi so ye de na kokoto no Kevin Taylor busa se social media mo nje to ma no kofa lawyer mo jimi on mo de mo ma me pe ba bi nyina ye na me ke kama adwene because I no kasa on no obi a show because say mo no kro ma obi a jimi sa o e di sa wo ye de da obi nim se wo jimi ntimi mi jimi se si a se de mo jimi no ye jimi abom wo Kevin Taylor wo so pede yanyi jisika ma social media na wo no minim se obey say so cheap Kenya Japan kan was you are so cheap Kevin Taylor you are so cheap to the sense say wo ni oji jisika na ade akofa lawyer ade akotia lawyer ka masa akwana se wa jimi bi sa wo be trans social media so di Kenya Japan atam say wo skasene wo si wo skasene Kennedy ni yesi wo court a wo busa ya Ghana youth say en kranketua
na abrochefo ni bia mo chimi na mo social media so no abrochefo ni bi na mo chimi na mo social media so na mo chimi na mo de NDC akatamoni enam se NDC for de mu tu kwanti chimi ade amomo so de mo baji jiska maka vitela mo yade aboa obusu fie wokọ bubu agu mo de amoma me pa ba bi mfa ye na meke kama adwen kire mo ho ha mo busu fie fu na gu Ghana ho no mabubu agu awie mabusiafo efie no agu na magigi ska koma ka vitela afa lawyer mu chimi won Ghana fo ni bi atukwa akotena broche nyansa afre ni nyansa mo ansua bi chimi sa ka vitela ti wodi atem ese ono ye sikani ewa brochire ewa America ho esene mo Ghana fo ni bi amugu America wodi matem ene ono no yede na akokot se onko fa lawyer ono ka vitela no ka kire wo Ghana ni se brabe ye ntubua ewo social media no ono mfa nko follow ya enkodi na asem mwachimi won mo se mo bi mwachimi won hey Ghana fo ni bia mugu abrochire no mwachimi won mo amudi Kevin Taylor chi no mwachimi won mo amudi sa nkwase fo no mudi atem na chi no mo yade won mo yade dia medi matem mwachimi dia medi matem mo nkwase fo we to wo se yemfese Ghana aboa enkwasiafo Kevin Taylor atem didi etimi fese Ghana Kevin Taylor chimie no ede na NDC ayama Ghana mon kan kire me echimi fo ede na NDC etimi ayama Ghana for youth enya ho faso mon kan kire me nonsense ya tuwa makwasiam panyini bi di Kevin Taylor chimi na mo susa no so no wo chimi saa ene wo chimi saa obi antunufo ya de akokotwa masa betre social media say Kevin ese ye ntoboa ne ye boa na akofala ya enya Kevin Taylor ka che Ghana media for say onu no was casting Ghana media onu betime che media foka eye dan na de onu sa Kevin Taylor no twa so obagigi ska wo social media so na wo de akofala ya mesi munya chimi no na Ghana for no bi motu kwan akwanto no manhia nyansa chimi ni ye too much sa chimie no ntina mudi Jonas achi no sa chimie no ntina mudi David achi no sa chimie no ntina mudi enkwasiafo bi egu social media so without any wisdom mudi o machi because say yedi eku for atem he okay ya wie mom yenko this a country for na Ghana for mo se de ai mom yentie video bi na men kama adwen kire Ghana for mo se de mu ntua tas mo se de yabubu target mo nto aba sa na mo cheme we ntina Kevin Taylor ni age no Akufo-Addo ba wa politics ese Ghana ye system entimi meye ti se kure amena mun ye system entimi meye sa brochire enti wuta no Ghana for me boa muntie o de mo me yanku anim muntie